U ruci imam Samsung G810, najnoviji Samsungov mobitel. Evo vidite kako izgleda, dosta je velik, ali to je zato što ima unutra brdo toga. Evo vidite, kamera s prednje strane za pozive, video pozive. Mobitel je slider, ima velike tipke, nema problema sa korištenjem. Na boku ima micro USB priključak za kompjuter i punjač, 3,5 mm audio jack i tipka za paljenje, za vezicu. Evo vidite zadnju stranu, nema kamere kao na nekim modelima Samsunga, tipke za poglasnik i stišak, micro SD utor i tipka za kameru. Kamera se pokreće tako da se povuče ovaj poklopac i ona ima 3 puta optički zoom, 5 megapiksela i ksenon bljeskalicu. 3 puta optički zoom, nema skoro ni jedan mobitel na tržištu, tako da je ovaj mobitel po ovome poseban. Mobitel ima Symbian S60 3rd edition, feature pack 1. Kao i mnoge Nokia. Evo, zgodno je ovo Google tražilica na samom dnu početnog ekrana. Vidite izgled glavnog menija. On je isti kao kod Symbiana Nokia, jedino su ikone drugčije izgledaju. Evo, sve standardne opcije su tu, kontakti, tools, alati, znači medija, organizator, tako dalje. Ako otvorimo organizator, evo vidimo imamo Quick Office, kalkulator, Adobe PDF, znači sve kao i kod Nokia. Pod mediju imamo galeriju, image editor, music player, flash player, real player, radio, ovaj uređaj opremljen radijom. Pod alatima imamo, ne znam, brzi meni, device manager, teme možemo mijenjati. Možda je raspored nešto drugčiji nego kod Nokia uređaja. Tu su još profili, internet preglednik i instalacije. Ako pritisnete specijalnu funkcijsku tipku, pokreće se odabir music playera, real playera ili radija. Music player izgleda ovako, slično kao i na Nokijama. Kamera ima video snimanje 640x480, 30 sličica u sekundi i daje vrhunsku kvalitetu. Od naprednih opcija ima još face detection, znači opciju prepoznavanja lica. I 3 puta optički zoom, odlične fotografije daje.